tout moun ki janouye, non pa mwen se Jasline Desjardins Casimir. Mwen biye kontan retrouve nou nan lot video. Kote ke nan video sa, mwen pral montre nou ki jan nou kapab fe make-up nou nan 10 minit. Si ou pa gen tan ou pral travay, un ti make-up ou kapab fe nan figi ou le ou pral l'ekol ou pa bezwen. Ou konen ou pa bezwen pil bagay nan figi ou pou al l'ekol. Si ou reme jan mwen fe figim lan, jan ti makiyaj lan, bien simple lan, ou kapab kontinye gade, epi pa bliye pou nou jem video an. Ou menm ki ap gade mwen, ki pa kou abone, ou kapab abone, epi gen yon ti kloche ki sou kote an, wap peze ti kloche lan, sa ki gen deba sou chak kote lan. Kon sa, chak le mwen mette yon video wap toujou jwen notifikasyon an, epi ou menm tou ki abone ki pa fe li, ou kapab fe li. Pou komanse, mwen ap bose souci an, epi mwen pral pase kreyon an la dan. Mwen ap mette yon foto kreyon mwen itilize a nan ekran, epi an ba video an le mwen poste li, mwen ap ekri tout prodwi ki mwen itilize nan video an. Mwen pat vle pale pandan mwen tap rekode video an, paske si mte pale li tap pran plis tan. Le ou pase kreyon, ese pase li sou tras souci ou, epi le ou fini ou rempli espas vide ki an dan souci ou. Mwen fe un se souci sou kamera, epi lem ta fe lot lan pat rekode, lem pat vle video a fe an pil tan. Apre ou fin pase kreyon an nan souci an, ou pase concealer lan, an bali ni an lè li ou trase li, pou li kapab paret bel. Sa ki fe mwen pa montre ak ki sa mwen servi nan video an, se paske jan ap rekode li an kamera nan figi mwen. Le mwen montre li, ekrityan pa paret bien, li paret tet an ba, nou pap kali li. Se sa ki fe mwen pa montre li, se nan ekran map montre yo. Pou lot souci an, mwen pral fe men bagay, mwen fe pou sa la. Konen mwen ap pase primer nan figi mwen primer an. Pou ki sa li bon, pou si figi ou kon fe l'huil, sa mwen mette an se pou figi mwen pa fe gres, paske pou mwen reme fe gres an pel, se tout pou figi mwen. Epi tou li proteje foundation ou mette an. Shoot, mwen raye, mwen raye le mette foundation nan epi li glisse. Sa se le li vreman likid, le li pa full coverage. Debil pa full coverage, la pou vreman likid, pou e likid la glisse, li desen nan sa se mwen. Koun alal pa l fe, mal fe un lot travay anko. Oh lord. Koun ya fok mwen range li. Si sa t'arive ou ki jan ou kapab ranger, sa wap pran yon sponge, wap peze li se souci an pou kapab retire likid lan. De pou peze li sponge lan, ap bre tout likid lan, epi wap pran kreyon an menm sa wote itilize avan, epi wap pase li kote likid lan te tombe ya, epi wala. Epi li fini tou we. Mem concealer mwen te itilize pou souci an, se mem lan mwen ap itilize. Mwen pa telman mette an pil paske se yon ti make-up simple ye. Si make-up la pat simple, ke m tap pran plis tan. Konya ma pren yon sponge, ma blende li. Pou kapab pou kapab antre tan kou pou an parti nan figi mwen pa blanche. Paske fok concealer lan li pi kler ke
ke foundation nan. Se li pral bo figi ou shape bagay sa yo. Si ou pa vle itilize sponge lan, si ou pa gen li, ou kapab itilize yon broche tou. Men mwen pi reme itilize broche. Takou de pou ap fè make-up, tan zan tan wap reme yon bagay ke lot. On semen ou reme sponge lan, ou el pi bon ke broche lan, epi le ou ese yon lot nouvo bagay, ou el pi bon. E kon sa, e sak fe moun ki fè make-up yo depansan pi la ajan na ese bagay tan zan tan. Mwen mette poud lan an ba. Oubliye. Oh, fwesh pou oubliye. Ki jen rele. Oye. Mwen ap ekri li an ba video an. Sa pou ki sa ou mette li pou an ba zyo ka paret. Takou, ou mette sa, kote ou mette concealer lan, ou mette li sou li. Avant ou mette li sou li, fok ou bien aplike bien bagay li pou li pa kris, takou pou li pa. Palet sa, se yon nan palet mwen pi reme. Li gen yon pil koule ki pa telman gros koule, ou kapab utilize li takou pou palet chak jou. Ke mwen kwe li pa telman chè, $38 li van. Mwen ap mette tout informasyon ki si ou ta remen li, ou ta bezon achete li, ou kapab kon ki kote ou achete li, ba sa yo. Mwen utilize de koule selman. Un koule ki vreman pal, ki pa paret tro crazy, sou doze mwen. E pi tou, mwen ap fè un lot vide. Mwen pa ka di ma fè un lot video paske mpa konen ki le ma fè li. Ma fè un video sou ki jan ou kapab mette dosye an tankou ki kalite broche pou itilize. Le wap mette dosye ki jan pou kapab fè mouvman avèk broche lan pou li paret jan ki ou kon wè moun ki artis yo fè li ya. Si yon bagay ou pa bezon l'ekol pou fè li, depi ou remen ou gade li, epi ou fè li, si ou wè li la, ou just gade li, ou ge do a met nan tèt ou, am ka fè sa. Nou fòk ou fè li. Si ou pa fè li, ou pa kapab fè li. Le ou pa fanyen, se pou esye fè li la kayou epi. Nan fè l tan zan tan, wap bon. Mwen ap bourse poud lan pou mwen kapab etire sa ki yon plis nan figim nan, sa ki pa entre nan poum lan. Paske si mwen kite li, le ap vin paret blanche. Se pou pran yon broche, ki pa telman moun, ki yon ti jan di, le ou pase li ki ap retire li. Mwen ap mette ki broche, mwen ap itilize tou. Mwen konen se sou website. Mwen fi ke mwen achete li, men mwen pa kwe li gen yon numero bi yon non. Kanton, ou mette li tankou pou li ba figi yon ti koule, ou apre diferens lan, lem pat ko mette li nan lot bon. Mwen pou el mette jou. Jou sa pa chè, mwen kwe li van $5. Ou mwen yon sa ke mwen ta achete li online. E pi tou, menm sou wè li paret rose kon sa, se kamera ki fel paret rose kon sa, avèk lumiè nan chanm lan, li pa vwèman rose kon sa vwe. Spre sa, le ou mette li nan figi ou, li proteje make-up lan, ke ou pa telman souwe, e pi, menm sou souwe, tou kapab souwe nan make-up lan prete en plas. Si ou sou ap pon ti papye, ou tape li nan figyo epi kres lan, apre tire epi make-up lan prete normal tak ou fèk fè li. Li proteje make-up lan epi tou ke gen tout kalite, gen
si pou kon fè gres, gen tout kalite spray. Epi pou fini, mwen ap mette gloss. Epi mwen fini. Me look lan, eske nou reme li, ki sa nou panse de li? Bye bye. Na wè ankon nan lot video. Bye.